Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Liang Pyrshah hayeng dorbar jong ke Khadc Autonomous District Council, balai lam da keseng Kongres, haka arpsau trik mentau benaya yong arajar kat kendai. Kalasong jelang banyatai halor ke bahak Pisa ke bala penbena dangshen da Chief Executive Member Uwei T.1.50 ubala penbena ban ai bahak marsan polak tingka syabaro ki MDC na kamang Pisa ke balayo na ke Sorkar Pdeng. Habakran berkinong pathai kubor hadin ke jelang unang ilam ke Liang Pyrshah uba alam perang bla. Ulaong bagi MDC ke badan hak Liang Pyrshah Kim Hon Satya ya kamang Pisa na ke bentak ki MDC da ke Executive Committee jong ke Khadc. Tang marsan polak tingka na ke bentak ki Kampen Roy na ke Pisa ke balayo na ke Sorkar Pdeng ke bekot sanpu ar Klur tingka. Hadin ke jingelang kani ke kenhon jong ke Liang Pyrshah jong ke Khadc keladi kendo ru UCM Uwei T.1.50 ban penpau hau ya kani ke jingsno ke jongki. Ini kot kubur belami bela penpau da UCM balara di isi na san polak ki member badong. Dan alian jongi ni sokia bade kadi ka benta nomor ni yupi NDC mikman da ki konstitusi per ki dog jikitli sibun man da ka berka beng jong ka konstitusi brokwe. Dan absak belambang ka da Sorkar te ngi nakajika juga ni simba laknu nu de banyo sikrur siteng kata sikrur san polak Uwei member tilada yo margataru idan arprayut kanda poi takba south san krur tenrai ke ba habangi yewi bor ni dairum kaki ingal ga joi ki NDC jong ka Liang ite NDC ka Kongres ka Pagtip ka Kongres Parliamentary Party tinggal song bende ban ilaya railang da wi jibut barle ka do UCM bang nare be ka do UCM menega mata chapna do yo barom ta ta ila ai bani jitho ba ni dawal nu ke isi kat mang sikru steng we member jika council te wak do UCM tu UCM ba daerah da ke isi rasa pulak tingi yang tingim soyap ni la penbor UCM mohon rabi ni pokesi ban perhat ban air ko ni jing dawa jumni te UCM mong marwong ba franchise ko kandi kan ka rai jungu ka collective decision ni dapat je ta decision jungu UCM malo to ka masih ni ka stiba ni ka stiba ngani ban impact kai ba UCM le ni dawa ba kide ban review ya kata decision ba ladah kila simga takarai ban pan biar ni ko mo security state seki FTC de imat komakiong ke collective decision and dari demi kali ya kita patut ke UDA ru ki omangi nyintip ye de komot watang hak ruling party ru komot bon ki pomtip ya ke karai jok ke isi di company bam data mangi ki opposition wat ki de khat ke ruling ru di badal ke ruling ke UDA klub tipe kat kom ka kubor pemio laki bakio ba yang ki UDA ru klub khotlang ba ni sin ka rai di mat kane ke pani ba bo ni ki pomtip tak kan mut masih ka rai di finde i hamne pa ya kane ka fund de ban thau kata ka district council level committee ba on clear the chief executive member lane mono ba ka this council ka ya ha but kamdai banduna but ban comprise lane ban control ya ki member jongka this council but ki departmental heads but mdai banduna kumno san hadu shipumut te imat ya kane ka district council level committee from town the Khadc district council level committee can recommend sebagai step committee kepada approve ya kita ki scheme ki bamut berketrai te ya kane rimat klam lehi te pinapai padhangne ka guideline jangane ka niti ayog kalong the grants provided are intended to be used to support and strengthen the delivery of basic civic services including
water supply, sanitation, including septic management, sewage and solid waste management, stormwater drainage, maintenance of community assets, maintenance of roads, footpaths, street lighting, burial and cremation grounds, and subjects, and subjects as assigned by the concerned state government through legislation. The Kamot Ladadon Kino ki project, Kabakadis Council Kale, Kabade Shabar na kine, Katkum Kane guideline, Kamot Kala violate, ya Kane guideline, Jonga Niti Ayo. The Kubas Mutu Manta, Yong Bantag Tourism Project, Hato Gata, Namar Hub assigned through by the state government, by the concerned state government through legislation. Hato state government Kala legislate name ba to promote tourism like Pisa Khadc council. Lada klampat le kamut kene Kala violate ya kene ka agreement. Mako pengiakaran mantan baru CM Kalong ba ngintau kata tourism project sati sajiki Kalong. The hendekat company guideline Kataru has to be assigned by the state government through legislation. Kamu to promote tourism, ke state legislature jadi kalau I born name the Khadc council ban promote tourism. Kani, lo, saya kira mah. Dia ada kamne kamu na violate, kamu ni nak kalian opposition ni nak thok so kini tiayok, bala ada kim review ya kini ki yujoki, ni nak thok so ni tiayok, bakai lain sabit floating. Dia so kata, dia hendak ke bangi kerpat mengi kalong ba, balai ni pan kamhe kene ka fund kene ka dak sangkut Klur kalong ba bopon mengi niwan ki rural constituency ki jingdot kam ki bopon. Kum kini ki basic services ki doang ma, kum kini ki water supply, sanitation, ki surop, letisim ki nangta ki street lighting, bopon kini community assets, ma community assets, ki school buildings, ki community assets, ki flau ki patap ki community assets, ki pet manta ki flau ki patap bopon ki shnong manta lo kerdo, ma ki flau ki patap ndan show. Tengah semua kini kita kimat ki bang ide ban ai kata kaba kejing kam kongsan banyak kabangin promote tourism project makladan ke state government ban promote tourism project namar habangnya keren mentan yang common ni ki kino ki project ki ban generate revenue ono kum ki tourism project ki balai ida state government kim jukham dak Sorkar kim jukham manra kejing ono ki PKMTDC har kita running at a loss. Kataru dengan state government. Teka basyat tiang kene ke tourism project ng Khadc council of jikin kalong bayo kalong kunju ke silong tang kejing penel jumpen serwal kaya ke Pisa jong Khadc council klemondra kuno kejing mantoy. Mar feedback labon ki project ki ba lale mensyo Khadc council kum karaba plantation kum kini ki bobon ki plantation. Kai klamdan kata kejing mantoy si council. Dari ke Pisa kala alut. Ma te ki pendodkam kata ka council assets tengah semua ba kum kinong mikmat mau ngatrangi hap ya pechwai ki jingnon kam jong babun balang basosi kalau kumbalong menta nakasan par Klur kamut na menta ban to support and strengthen delivery of basic services lapan mang tamar sampula kat ba ban promote pan kita ki tourism project maso de ki Klur de hamne pan e ba kane ka isi kene ke isi kamot kambo priority ya ki shnong ki thau ya ki constituency kabo priority ban ya kita tingi so na kalyang jani ngalali kundo museum bangi ong yu bon perkhat bian ya kata karai bala dapsin gai so thu imat malum mala ki dam chu ko perkhat na kalyang joni ngin sara su pai ba ban ngin tho su ke niti ayok ro ba ki guidelines ne big floated ba khamai priority ya ki we ki project ban ya ki project ban kedio ya kapit kabian jom popul